Nga omurebi wito mukundwa owamakuru agenshonga hari Tayari West kandi aho turi kugambira ebi ndi omururembo orwa Kabare kandi no kimanya kurungingu obwire nubuke munonga ntubarebero bice kubasa kwakira akaruru ko mwakogu 2026 akabantu bona abari kwenda kugira ngo bajwekere ebyanga bitari mwe na mwe namboye nerje shaha inyemerireho na omwe aha bakuru ori kwenda Entebe ya Ndorwa East Constituency kandi oguni bamweta Honorable cyo kwijuka Alexander nyenda tuganireho nawe atugambire bo abandorwa East nangwa nakabare yona betebe kanisize bata akarura karukuza kuterwa izo baryo rwakana Honorable twakwakira Tayari West babare munonga kanya koreho abare kutureba ninya Alexander cyo kwijuka kandi obinji barakumanya nkomojo andoro kuza kuba member wa parliament ahabwandorwa East Constituency tugambireho obwiro mu mazire n'umuronda karuru bugenzire buta iwoko wawo kwe n'insonga cezorebere ez'abantu bandorwa East zibar kwenda zibe address to mbwire bucobu omukireka cya kutwine edakikeza babare munonga na mare myeze 2 ni turonda karuru of course nka electoral commission no kuyatushabire omubindebere inshangire abantu bandorwa East for instance nebenda obwebembezi kandi obujwecerwa abari kubasa kubahikirira bakababuza bakatwara ebitekateko byabo nebetaga amateka agari kubasa kubayamba bonka abantu baburijo nebetaga government programs ziri kubasa kubayamba kandi betaga nentunguka kandi nyowe nkobe naronda karuru kujya mbebembere nshangire ebibyona nibe aligning na manifesto yanje kujya unijaguma ninde babantu nimbabuza ndware bitekateko byabo kono mangu parliament nira kari umuntu waburijo konka kugira ngo twene tukazo mu parliament nico abantu bari kuturondera kugira ngo tugende tubajwekere so nyowe ninza kureka ngo ebi nabikora kugira ngo abantu bantu iso babase kurira ubwembezo bari kwetaga Electoral Commission yashohuize ebigenderwaho ninga shingenderwaho yakaruraka karaterwemo ntwena turebe engeri bari kuza kutera karuraka iwo muntekateka yawe nogira ngo abaronzi ngashabateze bakaruru bashomesibwe kurungi ekikwetenga gukorana bakimanya ninga hine gaps sigiremo wero nitekateka ngo hacariho gaps abo kuba tucahika mu bantu kubasha bakaruru batanika kutushaba mizi nebindi konkanyo we campaign trail yanje ingerezeho kushomesa abantu eco kubanza nabashomesa amateka okugari kugamba kana abashobororera ngo bimwe nibitataganisa obuhereza n'ekindi ebindi kumanya aha ngenderwaho ya electoral commission ninga guidelines tukuza kugenderaho kutera karuru mbibashomise nkebya BVVK na kamashini na nebinde byo kugira ngo abantu bazekare aha polling station okubari kuza kuscanning obukonji okubari kuza kutera obururu byona mbibashomise kandi ntekateka ngo abantu bandorwa East bari ready kumpa karuru kandi bakakatera je muno. Okay, ubutumwa bwawe bwa muheru bwo muntu orumuna kureba ejesha ha Tayari West kucira munonga kuruga omunindo rwa East Kabare nangwa kigezi yona no kutwariza hamwe nibuha. Echo kubanza nishaba ngo abantu bandorwa East barebe akarura kuturukuza mu nakaruke shonga kandi nakaruru kari kuza kuhindura ibintu bingi munonga. Echa kabiri niyo ntujiro mugisha kutambura constituency yona namanye bizibe by'abantu bine so nimba shaba mpo mugisha mbase kubebembera kamemba wa parliament kandi nishaba abantu bandorwa East Kabare na kigezi yona no kutwariza mu ihanga ryona tugira karuru kihorere tutakazo mu bya violence abo kwa karuna ko kurumwe ngatu ine myaka 5 yo gukora ni intero muranga ngo abantu bandebe akamiso kanje no mupira kandi nitija kurara twamara kurugo mu karuraka tija kwebembera especially minyeto n'abakazi abarye nshinji mpango munonga zentunguka. Alright, ntwenda kumusima munongo gwe ni Honorable cyo kwijuka Alexander kandi nayenda Entebe yandorwa East omwishengero kandi ari independent ngo kuwahurura nanye nyenda kongererira kaciyagamba kugira ngo akaruru ko rwakana katakaba kakutanisa na mutahi wawe habo kuba karuru karugaho noja kusigara uryo muntu ohurire Uganda noja kusigara mu kumya Uganda kandi no yetenga kuguma oryi omwiseji ori kujikunda nayo eri kukwisyaho ebyo rukwenda ndi job namanya apuri aha omu district ya Kabare kandi tukwendeza okurabo mbwire bwa karuru obukurunje munonga.